main bersama Ican Ara yuk. Hari ini Ican dan Ara lagi main skuter dan main sambil joget-joget. Tapi abang Ican jahil nih teman-teman. Ara lagi joget, musiknya dimati-matiin. Hahaha. Nonton terus ya. Ya, mati musiknya. Hah? Aduh. Ayo naik lagi skuternya. Terus? Ini adik, oh dikasih. Terima kasih abang, sudah baik sama adik. Abang main kereta api aja ya. Bang tahu, helikopter. Apa itu namanya? Helikopter. Ini apa? Ini apa kan? Super tray. Super tray. Bye, see you soon. Bye. See you soon. Bye. Ada yang nggak bisa turun nih teman-teman, kapok kan, makanya jangan naik ke sana Bang Ican. Mau turun nggak? Ara lagi ngapain? Liatin Ara main. Sini, kiri semutnya.
potong? Potong jagung. Jagung sama apa itu? Ini apa potongannya ini? Tobe?